thirdu te chibai ule PCL siam thare ka neya Tunhnai Chanchin meini somni parukle juni thum inkara ka Rawngbawlna Chanchin ilo ngai thla ang o tharau thiang hlim thlen ni manani meini somni pariat pathian ni kha tharau thiang hlim thlen ni Pentecost ni ani a Khovel puma Christian te chuan ursun te kinan manga Mizoram Baptist Kaushan po in he ni hi special Sunday ta na mangin tual chung Kaushan biak in tina hemini pual thu pui thlansa tharau thiang hlimin changem tir kau ti thil te bung som pakwa chang ni ti thu mangin thu cha ngai thla kani tharau thiang hlim thlen ni Good Friday hunanga kumtina in sundang lampo thina niya kumina hian meini somni pariata alo in her chuak vele ta a Mizoram Kaushan te po in Khovel puma Christian te calendar ni poimo kumtina an manchin chu zom ve in BCM ni poimo zinga chuan tir ve zel chinani tunma chuan Pentecost ni ti alam ve mai chinani ya hi BCM assembly chuan juda te kut chomzui zel kan ni lawa wangin diktok lovina sia a tharau thiang hlim thlen ni ti man turin lo rel ta ani tharau thiang hlim hilali swa thole ni atanga chuta ni somnga na a alo thlenga ring tu te hna le ani ni chia ani bokawang le Kaushan dina ti hara thilti theina athwam le a chenchil chan ni ani awangin heni hiring tu te le hmun tina Kaushan te ta ni poimo le chin chia tla kani NEICCWA 14th Biennial Assembly lotling takin nei ani meini somni paruk sangni somni pathum zirtom zana changa chanin India Marcha Christian Meitsepol in Zomkhom Northeast India Christian Council Women Assembly NEICCWA in Khompui voisom palina chu MBKHP in BCM biak in venglai lungleya an thlenga in Khompui thupuya sam number za somni paruk chang thum thu lalpan thilro pui takte min ti saka kanlom hle ani ti thu manani he in Khompui hi NEICC President Reverend Arlal Nunzira le NEICC Secretary Reverend Dr. Ram Engliana ten manpuin BCM shwai tu te po in an choi om chathle NEICCWA noya hian marchak Meitsepol unit somthum pasari antela tunchum assembly a hian unit somni pasari atangin palai zali somli pariat telin zaipol tenen mikhwal zali somkwa pahni an kalani zirtop zana palai lomna le in Khompui honna neyania Mrs. Margaret Ronghang, President, NEICCWA in Inkhom Kai Shwain, Reverend Dr. Ram Engliana, Secretary, NEICC in Thupui Soihonna le Thirlok na anei. Meini somni pariat sanghi somni pathum in rinizing dar saria homosexuality a theological perspective ti Thupui mangin seminar ne ania. Resource person na NEICCWA Executive Assistant Secretary Ellen Nichau manani. Zingdar kwale minute sompanga a rorel chanania. Rorela hian palai members athum somriat an tila an rorel thupas zinga NEICCWA Biennial Assembly thleng tu unit chu cheng singa in Chanpui chini to se ti te Khovel sikle sa in thlak danglama boruak alum chho hle to a chu wangin unit tinin thingphun ni se ti te ecology lam hoin seminar ne ni se ti te anrela kumsang hi somni pathum atanga sang hi somni panga atan NEICCWA shwai tu thar thlagin heng te hi thanan ni President Pilal Domi Sailo, Tripura Baptist Women's Society, Vice President Rukovinu Nodi, Nagaland Baptist Council of Churches, Secretary Jesila Ramneli, Baptist Church of Mizoram, Assistant Secretary Lalthan Sangi, Mizoram Synod, Finance Secretary Malsom Dongliani, Biatiram Synod, Treasurer Rupeltis Sinjri, Church of God, Meghalaya, Assam. Manipur buaina awangin antor ni chu NEICCWA in Asiat puyani ti puangin rorel na hian pathiani jing in khom an pualin chongchai rwal na nei le chanpui na bom hun ni se ati angin assembly chungin an ma ni chanpui nan bom hun ania heta hian cheng singa sangsari zali somrup mu ani pathiani zan in khom chu shwai tu hlui thana le shwai tu thar lak lo na tan manania NEICCWA President Kalchwak Tur IO in P. Margaret Ronghang in Thu Soya Reverend Arlal Nunzira President NEICC in Shwai tu Tharlak Lu na le chongchai sakna aneya NEICCWA Secretary Nula Jesila Ramnelin Lom thu soina anebok in Khompui chung hian in Khom piang in Mizoram pon le ram chunga changa Kaushan shang ti achangin zaipol thiam tak takin fakna hla an rem chin ani chike piram thimni ursun taka manani Meini somni pakwa sanghi somni pathum tho channi kha Kaushan ni poimo GK piram thim ni ania GK pi unitina he ni hi ursun te kinan mang
kumin chi ke piram thim ni thupui chu Krista thushiturinom tita bung khat chang riat ti ania chi ke piram thim nia hian zanlam inkhom omin inkhom tholom chubial chi ke bigal tangin MGKP Finance Secretary ne na thelu turani ang MGKP shwai tu OB te po in chi ke piram thim nia hian unit le bial sang sanga hetiang hian hunan man puyani upaarla ro chama presidentin Mausin unit haulong biala PF Lalrem Ruat Puya Vice President Bethel Unit Don Zobok North Biala Reverend F. Zorin Kuma Secretary Chuampui Unit Serte Biala Pukelal Ompuya Assistant Secretary Haulong Unit Haulong Biala Nula Jailerin Tluangi Treasurer Walte Unit Shangchal Kon Biala Tlangwal H. Lalruat Kima Finance Secretary Shangchal Kon Unit Shangchal Kon Biala Upa Dr. Lalchan Himafanchun, Senior Advisor, Hauruang Unit, Hauruang Biala. Upa PC Vanalrova, Senior Advisor, Chaizol Unit, Shangchal Kon Biala. GKP hian adin tira jengin ram thim veina lian takanei saa inkhom pui masaber puk pui sa kha zakwa somnga panga aneya chuan GKP minga thushil tu tirni se ti agenda ngai twale rel ngalania ti chuan kum sa kha zakwa somnga paruk inkhom pui na changkhwa aneya po tui kuk ta kampual ni big ni se ti arel le a ti chuan kum sang kha zakwa somnga pakwa in khom pui chuan October ni nga hi district GKP tui kuk ta kam ni atan man ni se ti in rel ta a ma che kum sang kha zakwa somru ka ro rel na chuan September tha tho chan ni hnung ber chu man turin arel le a hunrei tak chung chu he ni hiram thim ni puala tan man zui ani mei tha ani to se hunatan chuan BCM in Rawngbawlna missionary atir chwa masak ber Reverend H. Arau Khamate no patir chwani mei ni somni pakwa sangkhat zakwa somruk paria thimhan ni se tia arel angin GKP ram thim ni chu hemini hian kumtin man zui zel alo ni ta ani ma se tui kuk takam ni ti chu huap zim devashia tani awangin kum sangkhat zakwa somruk pakwa a chuan GKP ram thim ni ti athak le ania hunrei tak September a hian manani nuwa kumsang ni paruk MGKP in khompui South Vanlai Phai ro rel na chuan mei tha ani to se ahunatan chuan BCM in Rawngbawlna missionary atir chwa masak ber Reverend H. Rau Khamatinu patir chwani mei ni somni pakwa sangkhat zakwa somruk paria thiman ni se tia rel angin GKP ram thim ni chu heminia hian kumtina manzui zel alo ni ta ani GKP bungtlang pastor biale na thial north pastor bialten thitsenan pe Chalai Christian Paul bungtlang pastor biale na thial north pastor bial ti chuan mei ni somni pasari sanghi somni pathum in rinni khan amamo te man turin thisen pek run pui blood donation camp an nei GKP bungtlang pastor bial chuan kum sanghi somni pathum bial GKP in khom pui ro rel bo zuina thisen pek run pui hi khonglung Sunday school hall an neya tunchuma hian GKP members somriat pangagal khomin mi somnga pathumin thisen an pe a thisen petu te himi pa somthum pakwa le meichia sompali an ni thisen hi ser chief civil hospital blood bank ka thok tu ten an la ani GKP na thial north pastor bial de chuan MGKP blood donation calendar angin Christian hospital ser ko na man turin blood donation camp hi an wat saya tunchuma hian thisen unit somthum riat an pe ani GKP longtlai south bialin fakne in khompuyan nei mei ni somni paruka changa ni somni pariat mangkhan Chalai Christian Paul longtlai south pastor bial chuan sam number za somli paruk chang khat lalpa chu fakro uti thu mangin BCM biak in chan mari longtlaya fakne in khompuyan neya speaker Reverend Dr. H. Lalthamwana executive secretary longtlai area Reverend K. Laldausanga bial to pastor longtlai south Reverend Dalzar Liana Kyang Te bial to pastor longtlai east le Reverend Dalbiak Nuat Song Tho bial to pastor longtlai north pastor bial te mangin thu cha voi khat chewan soyani zirtop zan inrini zan pathiani zing le zana te fakne in khom hinein speaker ne na tingin thu cha thatak tak ngai thak chinani ba ka bial zai pol ba ka unit sang zai pol Rawngbawlna te group le mimal zai thiam te zai ngai thak ania pathiani chonnuwa ka hladu zong ti mangin in pol hona ne ania pathian fakna la than te sa in hunlim om tak manani BES serkona ruihlo thatlo zia in zirtirna neyani Mizoram Chalai Christian Paul ro rel na in ruihlo thatlo zia in zirtirna nei ni se ati angin MGKP chuan sub committee te dinin saktakin ma alameka
malak na pakhatatan me ni somni paruk sangni somni pathum zirtop ni khan Baptist English School serko na nulala ro pui ren thlei counselor Grace Society research person mangin rihlo thatlo zia in zirtir na neani he hun hit langwal zet dilal biak tluanga teacher BES in kai shwain in melshia tir na hunte manani nuwa research person ne na changin rihlo thatlo zia te ti chin mya lo tura no pang intiam tir na hunte anei puyani Tlangwalal biak ni achak chuak secretary MGKP ruihlo thatlo zia in zirtir na sub committee chuan MGKP ayo in lom thutsoina anei bok he huna hian school no pangjali somsari ba ka zirtir tu engemaza tan telani pike zo lomi BCO mother pensionate chuak tur thana neyani Maini somthum pakhat sangni somni pathum ni laini chunudar ni khan superannuation pensionate chuak tur pikezo lomi Baptist Church Orphanage mother thana BCO building ani ania he huna hian Reverend Elvanal Sanga director social concern department in Manpuin BCM thoktu tele no pangtenen hunan mangani thana inkhom hi Reverend H Vanal Ruata manager BCO in kai shwaya BCM le department IO in Reverend Elvanal Sangan thu asoya no pangtene na changin special item ngai thla kani pikezo lomi le BCO thoktu te hne na changin thu soi ngai thla kani bok assembly le BCO thil pek hlanani bok pikezo lomi hi kumsa khat zakwa somkwa pathuma BCO wa hiana thokchana September ni khat sangkha zakwa somkwa paruka nanghet inaluta kumsom thumzet BCO tan solovin na huna pangani pension huna lo thlen hian BCO wa thok tu te mai ni lovin kaushan te le BCM shwai tu te chuanan ui hleya a inpek na le a thorim na te fasha no pangte mangai le du taka a enkol chin te chu BCM chuan amati in akalzel na tura du sakna hlana ni Zemabo Pastor Bial Airfield kaushana KNP awareness campaign ne ani Main somni pariat pathiani khan Zemabok Pastor Bial KNP inkhom pui committee ten rahman na ansiam angin tuirial airfield kaushana KNP chungchanga shia tur poi mole KNP kalphung le din chante kaushan te hena soya inzirtir na hun neania speaker a upalal fakzwala khyang te KNP trainer BCM Ramhun North Aizol manani speaker hi Zemabok Pastor Bial KNP shwai tu tele kaushan shwai tu chen khatin an choi oma kaushan haute po in andong song cha in lok thla kan ti hle Aizol area Baptist choir music video tlang zarani kumsang ni somni pahni atanga sangni somni panga tar mangmek Aizol area Baptist choir music video pathumna mintlan wangin the official music video chu Savage Hall Baptist House upper khatla tlang zarani music video tlang zar in khom hi pulal mingthanga Zaipol secretary in kai shwaya tlangwalal bot sefana in report pe in Pukelarem Ruata Tetea area Baptist choir conductor kal chwakta in music video hi atlang zarani tuna an music video min tlan wangin ti hla hi pulal ramdina Zaipol conductor pho ania music hi mon poiren thei kut chwak ni in Kingsen Prophets recording studio record ania video hi BCM audio visual production kut chwak ani thung Aizol area Baptist choir sanghi somni pahni atanga sanghi somni pangatar mangmek te hian music video pahni irin chuan ti le Exodus ti chu an lo release to a YouTube pa po thlir thein da ani to ani Tunkar chung khan department shang committee hetiang hian an chukhom property committee main somni pathum tholeni khan sapu pale pubuang hola chukhomin president in meeting a kai shwaya General Secretary in Kumkalta sanghi somni pahni atanga sanghi somni pathum property department achievement report pe in hemiba ka hian sumhandan audit report atar langbok meeting hian kumkal me katana budget rahman na ti clearin kaushan biak in mun le ram le deal na shang te pastor quarters repair deal na le sak thar tu rahman na te building sakal mek le mabak te clearin department shang changa property le deal na le building repair deal na te an ngai to ani Mission Board meeting main ni somthum pakhat ni laini khan sapu pale pubuang hola chukhomin president in meeting a kai shwaya AGS mission report in Tarlan zinga April ni somparuk sanghi somni pathuma field director thar pangale annu poite tir chwa in khom nei ni thule heng director panga te hian an thar an zom fel to thote missionary pahni puje wanal peka ngalim luya hindi teacher thoklai le Pibilal din puyi BMS longpui ga tathok te chuan chatuan ram an pantak thu te tar langin assembly thurel bo zuin Sikkim mission field thar chu juni som pakhat sanghi somni pathuma huntura ro manani thu te
korpui chwa ramzau tak cheng noi riat in le ani thote Tunhnai MBSE le CBSE ten HSLC result an ti chwa mission school shang som pahni atangin mi zathum som kwa pakwa exam an nei thote hengjing atang hian mi zathum somli pali zazela somriat pali point pasari in hlotlin na an chan thole Assam Board Nwaya HSLC exam school pathuma naupang cha somni panga in exam bein cha somni pakhatan pass thu atar langbok AGS report chuan kumsang ni somni pathum January atanga April thali chungin ring thar sangkhat somkwa parukanom thole kaushan thar panga le fellowship thar pahni dinani to thu atar langbok meeting chuan mission field changa school le field mamo tan kumhlui balance mandil na te field committee atanga chanpui dil na shang te thoktu missionary da bel dil na shang te area supervisor wa thar tura ro man na te second field hontur program ro man na te ngai to in an thirani finance and pension department committee Juni khatni ngani khan sapo pale pubuang hola chukhomin General Secretary in kumhlui sanghi somni pahni atanga sanghi somni pathum financial year chunga BCM sommu dan le mandan report peya kumsanghi somni pahni atanga sanghi somni pathum BCM accounts te audit zo ani thutar langin auditors report ziakin semania kumkal mek sanghi somni pathum April le May ya BCM target mu dan atar langbok Ramthim Rawngbawlna Chanchin ilongai thang o Arunachal Far East Field music training le mission consultation neyani Arunachal Far East Field namliang kaushan ten kumsanghi somni pathum project katana an nei musical training chu main somni pali le ni somni pangamang khan ne niya music zirtir tu atan field director Reverend Z.D. Rawngbawlna le Mount Carmel School le Vila Nunpui Mount Carmel School teacher te manan ni he training a hian gitar tumdan le akishang mandan te in zirtirania zirlai te hikum som pahni chinchung lam mi pa som pakhat le mi chia pakwa an vai mi som ni an kalani ani ni na hian an zir china tangin practical te tingalin training a kalten hlok pui an in ti hlea khamlo takin training ni ni tlai lam darli khan chung chai rol na in an kharta ani Juni thum khan pubuang ale sap upa memorial hall mission consultation ne ani Research person ta Reverend Z.D. Rawngbawlna field director le PFP le chathanga evangelist teacher te manan ni he consultation a hian BCM missionary te le DLNBCA shwai tu te le thok tu te circle pastor le fellowship shwai tu te an telani mission chungchang le kalphung te sot le changkai ta karong boldan tur te zir hawani Arunachal Pradesh Far East Field ta missionary ten work ke man nei May ni somni pakwa atanga ni somthum pakhat khan evangelist quarters asakna tlang nein missionary ten namsaya work keman ne evangelist quarters tur hi khwanglum kaushan pangzolin cheng singa antum saka missionary ten work kem nein an sa ani lungchem pastor biala mission convention ne ani May ni somni pasari le ni somni pariat manghian lungchem pastor bial chuan Reverend Dr. Arlal Thanmoya AGS mission speaker mangin BCM Calvary changpuya mission convention an nei inrini zan pathiani jing le pathiani zana te speaker hne na tingin thu cha ngai thla ka neya speaker thu cha ba ka zai pol te le KNP zai pol te Rawngbawlna ngai thak chin ani bok pathiani chahnuwa mission pol in pol ho na ne niya AGS mission le bial mission secretary te hne na tingin mission Rawngbawlna report ngai tha in soi ho na hun te ne niya zona le chana hun te manani bok Hawlong biala mission weekend program manani May ni somni pariat pathiani mangkhan Hawlong pastor bial chuan mission weekend program BCM bethela anneya speaker Reverend Larem Siamaral te mission director an mang hun chathak mangin pathiani jing le pathiani zana te speaker hne na tingin thu cha ngai thla ka niya pathiani chonnuwa mission pol in pol ho na nein soi ho na le zo na le chana hun te manani bial chung kaushan shang atangin ankal chhleya in khoma hian zai pol le special item shang te a om chhin ani Chief here pastor bial BMP in Dulukma Chipura filta work ke man nei Chief here pastor bial BMP member pakwati chuan May ni somthum pakhata changa Juni khat sangni somni pathum chung khan Chipura field LM English School Dulukma work ke minan kal tunchuma hian thok tu missionary quarters in chung Rawngbawlna le cherop to tak chu Rawngbawlna tharin an thak sak veka
hei baka hian principal quarters veranda an zau sak bok an hna hi zofelin jun ni khan tripura chhuat sanin an hota ani BMP chief Phir Pastor Bial te chunga LM English School duluk ma athok tu te an lom hle ani kar top le kar le chunga kaution shwai tu te le kaution program kan sha theite kan hantar langange Education Sunday manani don naktuk pathian ni junili sanghi somni pathum hian twal chung kaution tina Education Sunday manani dona hemini mandan tur le hunmang tur te po Pastor Bial le twal chung kaution chewa thon chwaniya headquarters area aizol area le longtlai area a khopui chung kaution shanga te po mithiam te tirin hunan mangdo nani juni ni achangani li chung hian buar puinor Pastor Bial chuan puting hak sanga mission promoter speaker mangin BCM khole ka Bial mission convention an nei dona convention thupuya lithuk lampanin lukabunga changli ani ang Rawngbawlna narwak dil theite kan hantar langange BCM Education Department nuaya hengna te hi arwaka dil du chuan juni somni pariat ralma in AGS service ne na ziakin dil na thelu turani Hetima history philosophy psychology le education department tan assistant professor contract post pakhat cheu awain post pali arwaka PhD emo concerned subject ka master's degree le net kaltlang to te tan dil theyani BHSS sociology lecturer contract post pani MA sociology le BA train chhuak to teaching experience nei te tan BES serkontan primary teacher contract post panga HSSLC le DLED certificate nei te teaching experience nei te tan Medical and Health Department nuaya heng an nuaya tarlan na te hi dil thenia July ni som pani thleng dil na thelu theyani Medical officer post pakhat MBBS le achunglam tan dialysis technician contract pakhat diploma in dialysis technology chintan physiotherapist fixed pay pakhat diploma in physiotherapy chintan BCM Relief and Development Department nuaya puan three tailoring zirtur la kanile dona zirdu te chuan plain paper a dil na ziakin ma ni loina kaution le khathil telin juni somni pariat dalma in director Relief and Development Department BCM Headquarters Office Serkona huntiam chungin thelu theyani Khadizong khatu nai Chanchin meini somni paruk le juni thum in kara kaution Rawngbawlna Chanchin kan ngai thla ka kan clear ho thei te chu ni e